Merhaba, ji Slav Mayakovski podcast'te dem baş ve hemûyan de. Zanim ev demeke dirêje me Slav nedida hevdû, lê dawiya dawî ez dîsa hatim. Hûn nizanin nehêsan bo bi rastî. Pêşî bawerim îro maçek hebû li benda xilasbûna wê mam. Piştre bebeka cîrana me xwe neqayîl kir li benda wê jî sekinîm. Lê xilas, yani hevîdarim xilas bûbe. Ev demeke dirêj bû ku min dixwest behsa helbestwanê Amerîkî ku bi eslê xwe ji Vîetnamê ye behsa weşûm Vong bikim. Ne xerîbê me ye, dema min behsê kir hûn ê fêm bikin ku hûn amade bin, ez amade me. Çîroka min a naskirina Vong gelekî normal bû. Hevalekî min rojekî helbestek ji min reşand. Gote kalê binêre tu yê biecbînî yan na. Min lê nêrî baş bû. Helbesteke baş bibînim tabeta min nayê. û min çûn her du pirtûkên wî kirî. Min dest bi xwendinê kir. Lê min pirtûk xilas nekirin. Ez zû bi zû pirtûka nêvî nahêlim, lê min kir û nekir ev xilas nebûn. Ji ber ku xwendina wan ji min re zehmet dihat, naveroka wan ji bo min gelek giran bûn. Min rahişta wan, xiste dolaba xwe de. û piştî gelek heyvan, bi rastî piştî gelek heyvan çend mehan min carekê ji wê dolabê derxist. Îro em ê bi we re carekê di wê dolabê vekîn û em ê binêrin ka gelo, oşûm Vong, kesekî çawa ye. Ji bo vê divê em vegerin sala 1988. Di sala 1988 de li Vîetnamê kurkekî bi navê oşûm Vong tê dinyayê. Di malbateke têra xwe mezin û xwedî gelek probleman de ye. Wekî hûn jî tehmîn dikin, gelekî feqîrin jî. Diya wî dema û 2 salî ye bi malbata xwe re koçî Amerîkayê dike. Ji zeviyên çeltîkan têne zeviyên tütûnê. Koça ji karkeriyekî ber bi karkeriyeke dîve diçe. Vong dibêje dema me koçî Amerîkayê kir, em hemû malbat di mezeleke tenê de dijiyan. Her aliyê min zimanê Vîetnamî bû. Dîsa Vong dibêje wextê ku min dest bi dibistanê kir, divê êdî min koçî zimanê İngilîzî jî kirbana. Lê helbet ji bo vî kûçikê biçûk diya wî wisa bangî wî dike û di romana xwe de ew jî xwe wisa bi nav dike. Her tişt nehêsan bû mixabin. Ji ber ku ne tişi bazarokên Amerîkî têra xwe zirav û lawaz bû, dengî wî jî gelek tenik bû, zarokên bêvîcdan zor lê dikirin. Vong van deman xwe diveşart. Di her behmvedana dersê de baz dida diçû pirtûkxaneya dibistanê. Ji ber ku kêm kes dihatin wir, dikarî bû xwe li wir veşêrê. Lê rojekî biryar da ku bibe kesekî azwer, kesekî bi hirs, azwerekî çavsor û xedar. Diçe, çû û helbestek nivîsand. Helbest ji bo roja netevî Amerîkayê hatibû nivîsin. Mamosta di dersê de dibêje binivîsin, ew jî di heman dersê de dinivîse, dide dest mamosteyê xwe. Lê mamoste lê dinêre, dibêje kanî. Vong deng nake, mamoste bi hirs dibêje, kanî. Vong mecbûr dipirse. Çi kanî? Mamoste dibêje helbesta ku te ji berê kopî kiriye a kanî. Vong bersiv nade. Mamoste masayê wî ku li serê dirûne belav dike, lê digere, li her derî digere, li çantê wî, masê wî, lê bi rastî jî tu tiştî nabîne. Piştî wê rojê Vong û helbest ji hev venaqetin. Ev mamoste helbet mamosteyeke ne baş e, rastî mamosteyekî ne baş hatiye pêşî, lê di jiyana Vong de mamosteyê baş jî hene ku heta niha heta îro jî tekiliya wan berdewam e. Jiyana wan li Amerîkayê ya malbata Vong di nava xîzaniyê de derbas dibe. Hema bêje hemû malbat piştî demekî li salonên manîkûrê dixebitin. û diya wî ji ber ku di va salonên manîkûrê de gelek kimyasal tên bikaranîn, piştî demekî nexweş dikeve û mixabin dimire. Vong romana xwe ya pêşî ku wek helbest roman jî tê bi nav kirin, ji bo diya xwe dinivîse. Ku em bi Kurdî yekser wergerînin, bawerim em dikarin bêjin, li ser rûyê erdê em bi Kurdî spehîne. Piştî ku bi nav deng dibe helbestên wî tên bihîstin, ciya wî jî tê xwendinên helbestên wî. Ji ber ji İngilîzî fêm nake, li hemberî temaşevanan dirûne, ji bo bibîne ka temaşevan çawa berteka nîşanê helbestên kurê wê didin. Ev çîrok anasa ji bo me ne wisa, helbestvanên ku diyên wan ji zimanê helbestên wan fêm nakin.
ما بحثاوی کر ام بحثا هلبستین ویجی بکن ما تشتا هری گرنگ هرتم نه هلبسته بله نزانم بالا و دکشنه آنا لی جانا از لی ویجه همدم آمریکای دنیرم بطایبتی دم مروف لی هلبستا همدم یا آمریکای دنیره حتی استکی مروف دکاره بیجه کو دبن باندورا آسیای دور دیا سدما هری بر بچاو آوه کیجی زاروکیم پنابرن آسیای دورن کویدی مزن بون و کتن ناوا جیانا ویجی یا آمریکای ده دیو باوین وان کارکر بون لیکن بیجی زاروک هنکان خوشوی دنیای خلاص کرن و نها ده ویجی آمریکای ده خویا دیکن وونگ یک جوان کسایه لسر هلبستا وونگ تشتا کو دوی از دداویه ده بیجم از ده سری ده بینم زوان وونگ ده بیجی از جا آفراندنه که حتی بهتر به راوستانه که باش را علاقه دارم باورم هدی دست جه هلبستی دیکشینه مخابن لی رومان بردوان به یه رومان بنویسینه که ام بحثا زمانی وونگ بکن مروف دکاره بیجی که زمانی کیوی گیج هیا ناوا مروف دخورینه دما مروف دخوینه هون دخوینن هون دبیجین باشه لی تا چما افقاسی بحثا و مسئله کر چما لی هر کو مروف دخوینه مروف دبینه که جبو بحثا وان مسئله آبو که دنویسه او تشتین که کسک ناخوازی وان ببینه و ببیهیزه ده هلبست رومانی میده تشتهری بر بچاف جی و گوتنا کویره او گوتن لهمبری نورمین ناسنامه یا جنسی دسکنه او خلقه که گرینگا هلبستین وونگه هر وها وونگ گلی که بحثا پنابر آنجی دیکه پنابرین کو دستین وان جی کمیا سال قلده به جی بروه ام ده هلبستین وونگ ده ایشه دبینن ام جبر سلاوکی جی چورسکیز میره جی بشینن اوش ایشکه راستیه بدنیه دما مروف دخوینه جارنا مروف درجفه دما من هف پیبینن وی دخوندن من هفو کدید دگو ریا هری باش یا که مروف لسر کده بنویسه زورا لسر بدنیه شیدتا لسر بدنیه جبر که دما مروف دخبته بینا بر بدنی مروف راستی تندیه ده راستی زوره ده قد تندتوجیه شیدته دبر همین خود ناوه شیره هر تشتی با آوائه کی زلال لبر جاوان دخه جبر وان همویان خوندنا هلبستین وی زحمت مروف دیشینه و هر وها ام دکارم ببیجین کو یک شاعرین پوست کنونسیونله اف شاعر ده هلبستین خوده بحثا کرینین خوین شخصی جدیکن لی نه با آوائه کی اوتوبیوگرافیک با آوائه کی رازبر نه بر بچا گلک کس جبر وی که جوونگ دپرسن دبیجین ما رومانه که اوتوبیوگرافیکه دبیجه نا رومانه من رومانه که کنستر رومانه یعنی رومانه هنرمنده یعنی فرمکی دیه رومانه وونگ دما بحثا وان تشتاندی که رومانتیزم بکارتینه قد دسته خوش رومانتیزم ناکشینه و جوخه هلبستی نویجی رومانی نویجی گلک لیریکن لیریزم تشتاکه گلکی بر بچاوه ده برهمینویده دما جه دپرسن دبیجین ما وقت رومانتیزم نچوی حیران تو چما بحثا وان تشتاندی که دبیجه دما زلام سپی کاری خوب وان آلاوان خلاص کر او آلاو جبو من نابن چوپو گمار از وان جاره کدی و جاره کدی بکار بینم گلک ویشانگران وونگ رد کرنه گوتنه مسئله تنوی گلکین هلبستنوی زمانی وی نایم فهم کرن و او شاندنه وونگ جبو ویجی دبیجه رومان انجی هلبست نه پاکته که جبسیه کو فور مناورو کاوی دیار به دوی جرباندن نو هر تم وری کرن وونگ ده هلبست دجی جرباندن نو دکی میناک هلبست که وی تبیرامن دما مخوندی غریب هات بجمره هلبست تنج تبینیان پکته جبر کو وونگ ده بجی لسر و مسئله مافی من نینه کو باخوم گوتنه من ده مسئله ده تنه دکارن ببن تبینی هلبستاوی و روماناوی پشتی گو درکتن بالا زاناین ادبیات کشاندن و جخلات الیت بگره حتی خلات نیویورک تایمز گرک خلات جی بدست خستن و شانگر دیسا دوی میجاره ده جی تکچون نها وک اکادمیسین لامریکای درساده ده دزانینگه هاده 35 سالیه و هر جی دنویسینه هیویدارم بردوام جی بکه بلکه اف پودکست جبو خوندنا وونگ ببه دسپیکک جبوه بلکه هین کس رونن و هلبستین وونگ ورگرینین کردی که دزانه
نخوام به رسته که وون خلاص بکن خوندن آمنا هلبسته نباشه خوندن آمنا تو تشتی نباشه لی از دخوازم دور ده دیسه رستهین وونگ بخوینم تلویزیون گود کو بالا فران لآواهیان خستنه من جی گود اره جبر کو تجی من خست از بمینم بلکم لسر جونگان دا بکن چمکه خوده تنه دما مروب نیزی شیطان بی گهده ده بمینن دخیر و خوشیده بخاطره و